U ovom sliku ćemo govoriti o knjigama koje imaju 24 glave u Svetom pismu, a to su knjige Isusa, sina Navinovog, Jošua, druga knjiga Samuilova, Evanđelje po Luki. Osim što su ove knjige koje imaju 24 glave, ima i knjiga koje imaju 42 glave, to je knjiga o Jovu, imaju psalmi koji imaju 2461 stih i ima knjiga proroka Isaije sa 66 glava, knjiga proroka Jeremije 52 glave, a ako kombinujemo Evanđelje po Luki sa dela apostolskim koje je isto napisao sveti apostol i evanđelist Luka. Dakle, to bi bile navedene knjige koje imaju 24 glave. Hvala vam na pažnji, u ime Oca, Sina, Svetoga Duha. Amin.